Kini kedai ke AKASHVANI Shillong ka khubor ban puli dei lusatas im. Kini kilong kimat bekongsan jong ka khubor. Menteri Rang Bado Narendra Modi urong baka sokar pedeng hapo ke cinalam jong ke BJP kalapen kio sansha ya ka mangtengka na kabenta ka bahakamiat jong ki jat ben riu lum hakari. Sam ulat ke Meghalaya Uphagu Chauhan ya ki Raja Puraskar Certificate bat khusnam shaki Scout bat guide hakajing rakhi ya ka 74th Foundation Day jong ka Scouts and Guides Haraj Bhavan Shillong. Bat play Menteri Rang Ba ke Meghalaya ukondot ke Sangma ya ke North East TB Free Summit hnin kasi. Menteri Rang Bado Narendra Modi ubalong ru unoyalam barang ba jong ke seng BJP hnin kasngi ulong ba ke sokar pedeng hapo ke cinalam ke BJP kalapen ke sansha ya ke mangtengka na kabenta ke bahakamiat jong ki jat ben riu lum. Habakran ha kejiralang bala penlong na kabentak election ha Surajpur Chhattisgarh umudi ulong baka bahakamiat jong ki jat ben riu lum kadai kamat ka bahakamat jong ka seng BJP. Ulong ru bala tay sanspa tali ki Iklavya Model School kanang baki kana riu lum kinyo ke jingnang jing start ka babiang pura bat ka babha. Larakhe hnin kasngi ya ka 74th Foundation Day jong ka Bharat Scouts and Guides da ka jing pinlong ya ka Raja Puraskar Rally Haraj Bhavan Shillong ha ka ba ulat ka jala Uphagu Chauhan ubalong upatron jong ka Meghalaya Scouts and Guides ulasam ya ka Raja Puraskar Certificate bat khusnam shaki prapo saungut ki Scout khandai ngut ki Rover nyopondre ngut ki Guide bat khandai ngut ki Ranger ha ka jing don rangkat u Chief Secretary ka jala ubat DP Walang, Secretary Shaulat ke Meghalaya, Dr. BDR Tiwari, bat kiwede ki hek ki han. Lapen kup buram ru, ya ke hinyaw ngut ki nuyalam, bakan tup san ngut ki shinrang, bat an ngut ki kentay, nakabenta ke jing pendep jongki, ya ka Himalayan Wood Batch Course. Habakran ha kejialang ulat Phagu Chauhan ulaya ro iki Scout bat ki guide ki bala pendap raika Raja Puraskar bat ong bakane ka singi bala seng ya ka Bharat Scouts and Guides kalong kum ke jing pen kan mau ya ka jiyo I chinga jong ki nong seng jong ka ki biyo I ya ka jing mentor jong ka Scouts and Guides ha ka ban center ya ka jing im jong ki khanna samla. Ulat ulakan tu ye samla Scout bat guide bakin nang penskem ye kinong rim jing hikai jung ka Scouts and Guides kanang bakin la ban im bat shakri na kabenta ke jing kiyo shaprang jong kari. La ban pen kan mau baka Raja Puraskar Award kadai ka khusnam ni ka Governors Award ka bahalor tam baki Scout bat guide kila ban yo ha ke jela. Kajing thap vote na kabenta baningkong jong election shikaying dobat hawan ha Chhattisgarh bat Mizoram kalalong hinin kasngi. Mizoram kajing thap vote kalalong habaro South-Hotli ki Assembly Constituency bat kajing thap vote kalasdang nadu kapor hinyo baji minstem. Palat pra point san punyo lak ngut kino thap vote bakan thup saw lak lai phakhandai hajar arpon riu ngut kikanthay kila pendep ilaki hok thap vote banjet ilaki nomi khamat na pedeng ki shispa inyo po saw ngut ki kertong baya airing. Kaseng besen sharmanta ka Mizo National Front ki Indian National Congress bat ka Zoram People's Movement kila penyang kertong na baro South-Hotli ki constituency kat ba ka BJP pan ka penyang na ki arpo laitli. U District Magistrate ka Ribhoy ula penmi ya ka hukum hapo ka section shispa South CRPC ka bamana ya ka jingya jungke kali he bakit ya ka jingkit bakya na ka jingking umyam tat hatu banda depshna penskem ya ka jingking. Ka jingkya jung ka jingkit basya bankin bat banyat na ka jingking kalong khatsan metric ton kata kan thuplang ya ka jingkya jung ka kali bat kimar laong ka hukum. Kani kalong kat kum ki jing ajing mut jong ki Indian Institute of Technology Guwahati na kabenta ka jing shingan jong ka late kawan. Kani kadai ka AKASHVANI Shillong ka bon lam shapi ya ka kubor.
Menteri Rangba Konrad K. Sangma nin kasngi ula play yak North East TB Free Summit haka chia don ringkat lang ka menteri jong katanat ka koit ka kya ikong amperin lingdo but Dr. Roderico H. Ofrin jong ka World Health Organization India haka jingkren jong Menteri Rangba ula pentib baka sorkar ka bo hakmat ikikam kibedai bat ka bhakamen haka snam baladem la penlut bat tepisa shibun na kabanta ki kam aji sumar da ka ba pentre kam ye kilat kilanti ba per ban pentikna baka kam aji sumar hamegalia kalong ka ba ong Menteri Rangba ulo onru baka sorka jala ka aji rap pisa ye ki health mission bat ki health wellness center kanang ban kentiu ya ka koit ka kya unong yalam ka BJP ubalong Menteri ke Sorkar Meghalaya uba AL Hek ulaong baka BJP kadon jingkermen banjom na baro ar kata na Shillong Batura parliamentary seat haka election shaka Lok Sabha ka bansawan namar kala don pa bon kinong kirsha uba Hek ulaong hakinong thok kubor baka rai jong baro kiseng baya sinrop bat ke MDA ban pinmi laki kertong kalong ka jingyonong na kabanta ka BJP ula pentip ru bana marba ka BJP kadai ka sengsan perthai jong ka ri baro kawai kumta kan penyang yi ki nong yakun na baro artli ki constituency kata na Shillong ban natura habalakali laun yakun na ka Shillong constituency uba Hek ula jubab bakam dai ka benta jong u ban raya kane hendrai ka shong hakabor bahkli Yaki kali ba penyat da boarding electric ni electric vehicles la nyo bakidei ka lawai hakari India haka ba ka sokar preng ka banbha ban kentiu yaki haka jaka jongki kali ba penyat da umpenyang petrol kanang ba enla ban penne pensa ya ka mariang Hamegalia kum kini ki kali kilayat haki surong hendrai kidang don tang kendiat what like electric vehicle policy kaladon la arsna menta Katana transport jong kejala kayatu bakidon chispa arpon reutali ki kali bapenya daka boarding electric ki beladap register Hamegalia hadu menta. Karang Dajit United Football Club kalapen bana ya kejinga trelang jongka bat katanat jongok kai jongka Meghalaya kum kanong kersaan bat nong baitingka na kabanta ka samoy yalek kai ka banwan. Kani kejinga trelang kalong umau jam bakongsan ha kejinga nanti jong Karang Dajit United Football Club bat ka play ladru ya baro ar ban kentiu ya kejinga lek kai football ha kejala. Uba Andrew Shooting, General Manager ulaong baka bor penyat bat kinong ilek ka jong ka klam kila sungsngan sung het mensim halo kani kejing trelang haka ba ensanang la ban pen pau porthai ya kejing itnat kamariang ya kejing rius pa clarity bat ikilat kamai pisarung ensanang penkiu nakikam jungok kai lengba kejing ilek kai football Ban penkut ika kubor mentakastan sa sisien ngan pensgaw yakimat bakongsan. Menteri Rangba Narendra Modi ulaong baka sokar pedeng hapok kejingalam jong ke BJP kalapen kiu sansha yaka mangtengka na kabenta ka bahakamian jong ki jaitmen riu lom hakari. Sam ulat ke Meghalaya upagu Chauhan yaki Raja Puraskar Certificate bat khusnam shaki Scout bat Guides haka jingdaki yaka 74th Foundation Day jongka Scouts and Guides Haraj Bhavan Shillong. Bat play Menteri Rangba ke Meghalaya ukonrat ke Sangma yaka North East TB Free Summit nin kasngi. Katto ko khubor kalakun naka AKASHVANI Shillong haka po prabajing inya so baka Daily Station naka benta ko khubor kaktin Hindi ban penbut naka khubor kaktin Padang haka po pra katsan minit kene kade AKASHVANI Shillong